Yes. Ni waku ria kwa Monica wa Kariobangi gwetwo murungaru. Murungaru kina ngofu. Yes. Ndiye fara cia ikaria atia ku thutha uyu. Thutha ni gwakangirwo we fara cia rami. Yes. Sita tene. Kwi ndi fara ya hana mutaro. Is literally wathiagira mutaro theini. Ya njiriga interior. Yes. But the situation is better. That is quite good. Ndema. Riu wa Karonyo ri. Ni akwetwo the laughing stock yako murungaru. You see murungaru is largely a very agricultural place. They have very good climate, conducive environments ya ukuria very many things. Na migunda minoru. And they have the vegetation. Wana boga ko isiti heago mai. Those are one of the few places andu matako na thutha wa kuhe mai. So the water table is high. It's very high. The minute you put up a cabbage there, area etu are. Niyo etu waraga. Karati go ikeria ri. Ni guthonga githuku mari na ndunda ri, they do very well. Ndunda niki it's very rural. To view a gebuko don at the TikTok. I can hear every now we are doing that, dying. Every night we are doing that. You are doing that. You are with us. See, do that with it. Do that. Morongaro is basically a food rich area. Yes. Wakaranyo luhale tuweke the livestock ori. Passion yake ni mahua. Yes. Ine kura andu mendete mahua. Ukoragwo akihandite mahua mihiriga mingi. Exactly. Riu Karonyo ori tondu mugunda wake ukiri na frontage ya farari. Ni ahutitie maini. Yes. Ni aigite riu ithe ndu tu garden tu twendagio mahua. Tunge tukoragwo haria there is one James Gishuru ni kuri the popular one haria wahe tukakamaki cio githie turathie kundu kuri. Ugithie na Eastern Bypass. Eastern Bypass. On many highways ni kuri. Even on somewhere on Gong Road. Yeah, Gong Road, there are very many. And Karen. Yes. Na mahua ma Karen ni masira hivi. Abana. Wani matienda ya mekengeria. Matienda ya mengei. Buoni feria. Taundre na okwira atiriri. Karen ni kugura kaiyabari. Nita kugura ngari kae pakagigi ga nuthu weka nita kugura ngari gaguthiururukia compound ya buci. Yes. And you know itonga citiendete muno horo wa thingo acha ona karu thingo ni acoka akanda ke live fence ni hithe ke hithe mahiga riu Karonyo ri he does not make very good sales. Of course the demand there is quite low. Aikone murungaru aingĩ matiĩkĩrĩire ũhoro atĩ ũrĩa ũngĩthiĩ ũgũre ihua ũgũre atĩ rĩkanyore na mwana ni uthi kwa mundu ukore handite rega ukahurirwo. Yes. Uthi ugerie kandire kugwata gwaku otinie ile etago saka. Yes. Uria ona mundu anyitete kanyamu uguo ekera tumiigua athia thecererie gwake shoot. Yes. Riu Karonyo ni akira oni andu ni wira ri cenjia we haha ri utura haha uri mari matu indori na utie mundu ukaga kiria aguragirwo muno ni mikondo. Neita nginya mikondo. Neita mikondo. Hasi. Yes. Iyo ni guragwo seasonally. Yes. No riu ni ayeraga andu atiriri. Mundu ni ahange na gwake. Tiganai na gwakwa. Mundu ugiretio no wewe igandi we urenda kuiga. No riu Karonyo ri he's also a collector. Athie kundu gucera ri ona kindu kieru kia muthemba wa ihua ri ni ahoyaga akahurirwo nake agathie kuhanda kuria yadi-ini yake yadi yake the greenery yake garden. Yes. Riu just recently ni aragegirie itura. Yes. You see he athungu magithianga oro uguo. Yes. Moka you know they do a lot of research, especially on agriculture. Marake tukira hawa Karonyo. Maramwira
there's something very interesting about your garden. We shall come back and we shall discuss it. Yes. Kurihwo kare? Kare ki? Kare ki. Athungu acio macoka thutha wa kiumia kimwe ri. Macoka na ataramu a mahua. Kuronekana he handu ahandite kahua amunyite kundu guku runda. Athiete gucera. Meka utafiti ri. Marona ni ihua riho ritagwo the Juliet Rose. Atiria Juliet. Yes. The Juliet Rose. Iyo ona ane mahandaga mahua kuria Nyaipacha. Ngorika. Greenhouses ciothe. Ni mari yuwe. Ria Juliet. Rithiaga rirangiritwo nginya ni thigari. Ria Juliet. Ria Juliet. Juliet Rose ri can go up to even millions of money. If you get a bouquet, you do it to riri. Andu aria metagwo aya Facebook ene nio matwaragira atumia ao bathi. Zuckerberg no yo gito Elon Musk na Donald Trump. Akao matwaragirwo Juliet Rose. Tito rose toto twethagia Valentine Rose ni 500 ukinya hoini ukaheo na bauni. The Juliet Rose bouquet will even go for $1 million. The thoroughbred one. Yes. Maraki we have a lot of interest in it. And we would like to, do more research on it. So we would want to actually buy the portion you have here. Marenda kugura how to tawake o the hari ho ari mamunyiro meke atia mathie nario o uguo. Yes. Andu itura matiraki etukoro hau maramu ari mbeca ta icio ri kuringana uria moyo uria riumaga ri matingi mune mbeca icio cie fari wandamane mpaka Nyaipacha mathie bengi. Yes. Arathia rekirwo mirioni 2.9 million. Ati. Yes. 2.9. Yes. Liu andu arugongo murungaruri. Marauga ni kwa Romeo. Now. Na Juliet. Karonyo no akaringa mukuyu. Na to no ara nya mbere kuri handari arari hando tukore munya raikara arangirite ihua riu ni akore andikira nginya matha ici akurangira arauga mundu ahutia Juliet tuonane nake twehumbe emwe Julieta riu andu maigite thutha kou Rero the mepara. Marahanda makauga atiriri. Nyoni no ciri ukai. Ya munyaka. Wewe no ya Juliet ri. Eiteke ku. Eiteka gwakwa. Ria gwatari. Ndi uguo. Na nie ngo. Ngure. Luna ona rauya ni meguthi macue ya affidavit. Muka ongerwo ritwa Juliet. Have you a commission of oath? Yes. Must me hate. Tigane haria atari thirikari-ini. Yes. Auga murungaro guothe gutigetekirio mundu ungi kurikuria. Yes. Akoro he is a soul. Supplier. Okay. Ora mukofetia agakura turosi hau hake aragitio athungu aria moka maramwira iyo ni rosi ya gicenji wira uria ngiruta muingi ri ni guitirwo muhiki uhiki-ini irishoti ucio ni thumu ni family and manyua kunoria tiri ria Juliet no kundu guku kwa Karonyo. Yes. Aigeire nginya mbika. Yes. 2.9 ni ohoreirwo ngoja njega. Mote moigo. Yes. 2.9 na ndeketwo hau mbere Romeo thutha u Juliet very fast. Ela ya la mote.
Finally he's hard worker Spain. No nyoni ya munyaka ya utura na kobori. Ni ya mucereire. Na reki. Mono ne Juliet.